Congratulations. St Elizabeth Girls yigaruriza igikopo cya volleyball y'abico mu rwa mukaga kuratine ubwa nyuma yo kusinga ya merehiro n'ubwo bushatu ari ubushomuza kamaririzo kandi yo buremba SS Singire St Benedict's Kakambe bireneje mu mpakezo mu rwa yo kubanza n'ubwo babira ari ubusha okusingure cyaboje cye birehererekire kusinga umwaka gwe 2016 Chibasi Secondary School yigarurize cya netball bwa nyuma yo kusinga St Benedict's Kakamba na yebireneje mu mpakezo mu rwo kubanza Kizoba Girls hamwe na Antare School zisingwire bya handball Mbarara High School yasingure cya woodball yabojo rero cya Mate SS yasingure cya woodball yabishiki ubwo riyonzero kujubahe ya kabiri Proxemero kamana munonga kubana bwo mu rwito bwo kubanza kuzana woodball tuka competinga go mu woodball kandi twawininga silver Empaka eza national ngasizi hanga ryona nizakutanga kuhebiri kumyo kwa mushanju kandi zakusitira mu district ya Tororo Muntu yera Kitunga High School Singire unique yambara ro kusingure kikopo cyaboje abarya hansi y'imyaka 16 mu rwayo go kubanza kandi na nabandi abasingire mu mezano nk'amazina nabo bahirwe medal ne bakopa hagati yo kujaguza